na yung pandemya. Lumapit tamo king Ginoo, agagawang bayo karing sablang bage, para king sablang bendisyon at grasyang tinggap tamo kaniting pandemya. Kay ba't ni balang kayadwanan, nga tamo agnanagnan sumabi. Salamat king Diyos, ulitan tayo po. Para king pamipaganak kamo kaya kami, king matbud ay yaing bie, kimbilan mo kami, kanitang alangang mangangas mi sa likod kaya kami, at biklat mula rin kaisipan mi, karing tunay kailanganing biyemi. Pasalamat tamo king Ginoo. Para king pamayin tulot mong miyugne kami king metong at metong, kambening kasalpantayanan at lugod. Lipat ning pamagdili-dili at pangawali, pinata nagsakit kaya kami. Pasalamat tamo king Ginoo. Para king maula at bayaning ganakado ring minampang siyentipiko, sosyal at espiritual, akasaupan, bistaman binili lara ring sarili ra, kim periglo ning pangayawa, pati na ing kamatayan. Pasalamat tamo king Ginoo. Para king kalam ding bayong meya kita panulo at bakuna, ban alabanan ng virus at kapag mulalan ng pangayawos natural immunity, pasalamat tamo king Ginoo. Para king kalam ning makatabang pusong pamanantabe, kanitang maguguluta mo isip at maliligalig, aborido at magkakasakit, may wala ka panintunan at magkulangan king pagkabye, magdili-dili at milalako kapibabatan kanitang panauning pandemya. Pasalamat tamo king Ginoo. Manalangin tamo po itamongan. O malugod a Diyos, ala kaming isipan ay emo kamalayan. Alang luang mi patak, ibat karing matami ay emo mahulaga keko. Alang tulang pagmasosyan mi, aemo panandaman, liban maing kaya kaming yatuning sakit, kasakitan at kamatayan, at balo mula ring takot ay harapan mi. Tanggapan mo yung kapasalamatan mi, para king malingap mong lugod, king panahon ning pandemya. Nung makanano kang menangis king kamatayan ng Lazaro, ilabul maing pangisnawa ning bielang angga, karetang may nga pataday nawa, pauli ng coronavirus. Inalilan mo lang tularing takot mi at pauli na niti, pasalamatan at pupuryanda ko. Kaya kami abiyeng ligaya, ngeni at kapilan paman. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, king nanumang kasakitan, Loklok tapo. Yabi at ala po king kaya katamong panalangin, kaniting miso, yung pangdang kapasalamatan. Staff and dialysis patients of Our Lady of Mount Carmel Memorial Medical Center, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Remy and Zenny Mercado and family, Roger Arceo and family, Mar Juan and family, Chito Carewan and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Ricky Puno Duncan, Zenaida Puno Duncan, Leon Duncan, Rene and Lucy Garlet para king karelang wedding anniversary, Eligio Angeles Jr. and family, April Ann Angeles Cambronero and family, Julius Ryan Angeles and family, Paula May and Adrian Paul Tarok. Manalangin tamo mo naman po king malagwang kapaldanan dari, Winston Chan, Dr. Agnes Salvador, Rene Santos, Mary Blaze Sampang, Baby Pantig, Zaina Lorin Hope Matito, Marie Lali, Renato Punzalan, Architect Ted Narciso,
Ernesto De Leon, Antoinette and Mildred Javier. Makanyan mo naman po yabe talaking panalangin tamok ding special intention dari Janet Terrado, Arnel Terrado, Argirel Terrado, Ino Soriano, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi, Jade Riley Lopena, Dino Dairit Olalia and family, Emmanuel Angeles. Yabe tala po kem panalangin din kaladwa dari Maria Luz Ginto, Javier Pineda, Gabriel and Fea Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmento, Ligaya Arceo, Christopher Carreon, Erlinda Juan, Patria Antoinette Beltran, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Dr. Emmanuel Esguerra, Maria Macapagal, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Emilardo Yalong, Ricardo Lising Sr., Eufrosina Lising, Felicidad Bondoc, Marilyn Reharde, Jesus Corazon Palyasigi, Teofilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Soledad, Juan Di Macali, Rogelio Manalastas, Kambedaring Maldang Kaladwa, Kim Purgatorio. Talakad tapo. Ing lagyo ning ipampo ning anak po ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakyagom ning banal na Espiritu manatili kay kayugan. At kaya kaan timurin. Sisiyentala rin kay katang kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang karing banal a misteryo. Iyagkastang miyag na nagnaning kapanisyan,
Aminan ko, King Diyos, Ama pamakalulo, at kaya kayo kapatad, imi kasala kumbina, King pamisip, pamangamano, ang pumpamanyap at King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat. Ulinitay panigapo ko kangwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ang pombanal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko King Diyos aginuta mo. Ing Dios sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king die alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, kinganak mong Yesu Kristo, pepakit mo ke kami, ingkamo mulog, at tinggap mo kami ikeng palpikasalang tao, anting ke kang anak. Idake meke kami ing puso mo, gawan mo keng mapamakalulo, at maganakang balayan, baking mabiyasa, king paralan ning pamanusig mo kay kami, ban atanggap mi lang alang pasubali ring sabla, ban mamatawad at kalingwan inganggang sukalalub, at maging lalong kawangis mo. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Levitiko. Nga na ning ginukang Moises, sabihan mo karing memalen ning Israel, magpakabanal kayo,
Uling ako, ingginong ke kayong Diyos, banal ko. E katatanamwa, laban king kanino paman, nune makipagsalita kayong tapatan, ban e kayo mikasala king uli na. E kayo magbenggansa kanino man, ni misinop sa manglob. Lugaran niya ing kapara yung tao, antimoing pamaglugod yu, king sarili yu. Ako ing Ginoo, ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Purian may Ginoo o kaladwa ko, mabilog kong pangatao, purian may lagyo ng banal. O kaladwa ko, ing Ginoo ke kayang purian, sa blangkeya ke ka pepanabang, emusana kakalingwan. Ing sabla kong kasalanan kayang patawaran, at king sablang sakit, pakayapa nako, king kamatayan kakabos nako, ing lugod na't lunos, pagkalub na kako. Mapaglunos siya at malaming Ginoo, e agad mimwa at tapat ing lugod na. E nakatamo papatulan, agpangking depat tamong kasalanan, ni ablasanan man, agpangkaringkekatang dewakan at kamalyan. Nung makanano yang marayu ingaslagan king albugan, makanyan la karayu king Ginoo ring kasalanan tamo. Nung makanano na lang lulunusan ning tata ring anak na, makanya na la namang lulunusan ning Ginoo, ding ating takot king kadiyos sana. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, yuwari balu, king templo na kayo ning Diyos, at ang Espiritu ning Diyos, manok nangan niya kay kayo. Inya nung inuman siran ning templo ning Diyos, ing manyira siran niya naman ning Diyos. Uling in templo ning Diyos, banalya, at ikayo mismo ing templo na. E nasukat pipirait na ning ninuman ing sarili no. Nung atin kaya kayong mimisip imbiyasa yo, agpangking panalawin ning yatong iti, sukat yung magpakamangmang bayang maging tunay biyasa. Uling yung kabias na ning yatong iti, kamammangan mo king harapan ning Diyos. Uling sasabianan ning kasulatan, darakpan na rin Diyos, din biyasa king sarili lang katoswan. Ating aliwang kasulatan sa sabiana, balo na ning Ginoo kingalang kabaldugan ing pamiisip daring biyasa. Uli na niti, e nasukat ipagmaragul ning ninuman ing arapat ning tao. Uling sablang bagay kaya kayungan, i Pablo, i Apolos at i Pedro, iting yato, ing biyat ing kamatayan,
ing kasalukuyan na panahon at impayintungol, iting sabla kaya kayungan, at ikayo kang Kristo kayo, at Kristo naman kin Diyosya, ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ausanda kayong kakaluguran nga naning Ginoo, uling insablang dimdam ko kang ibpa ko, pepabalo ko kaya kayo. Ingino manatili kaya kayo, At kekan timorin, pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, Yesus nga nakaringke nga lagad, dimdam yu namang mesabi, mata, libe mata, at ipan, libe ipan. Dapat ngeni ako sasabyan ko kay kayo. Ablasan marok, ing taong dinapat marok kay kayo. Nung ating tampaling kay kakingwanan mong pisngi, irap miya naman kayo ing kailing mong pisngi. Nung ating mandalum keka, banya mong akwa ing kekang baro, ibiye mo kayo pati na ing balabal mo. Nung ating mamilit kekang papusan na ing kargana, kilub ning meto nga kilometro, pusanan mo ng anggang adwang kilometro. Nung atin manyawad keka, dinan me. At nung ating mandam keka, para man me. Dimdam yun namang me sabi, luguran me, ing kakaluguran mo, at pikasaman me, ing kasalang mo. Dapat ako ngeni sasabihan ko kay kayo. Luguran nyo la ring kasalang yu, at ipanalangin nyo la ring lulupig kay kayo. Kanita maging tunay na kong anak ning ibpayong at subanwa, ulinging Diyos, papasyag ne, ing kengal do, karing marok, at karing mangayap at tao. At ipagkalub na ing kayanguran, karing darapat mayap, at karing darapat marok. Nanong ablasing kaya kayong panenayan, King Diyos, nung luluguran nyo ladi at among lulugod kaya kayo. Agyang ding talapan nyigil buwis, makanyan ing darap tanda. At nung ding kakaluguran nyo ilang pakisabyan nyo, at inwaring karaniwan kanita, agyang ding pagano, makanyan la daraptan, inya sukat kayong maging ganap nung makananong ganap ya ingibayong at yubanwa. Iting mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Minsan po ating metong Hindu, balamo guru ya, kilala yang banal, mapangadiya. Minsan ay aldo, mga diyal bebe na ning ilog ning Ganges River, king North India.
karinya mga di manalangin. Kay ba't nang mga di, apansin, no? Ating metong alakdan. Mi sabit siya keng yamot na ning metong tanaman, ing yamot na ning tanaman luluwal ya keng ilog. Apansin ikit ni, mi sabit siya ing alakdan. At panikwana na ning alakdan, milakoy. Baluyo po rin alakdan, Deng scorpion. O neng kabang maglipasagyo, baan kanita milakoya pangasabit keng uyat na ning tanaman, lakwas siyang mapapalupot kanawan. Anya ining mga di Hindu, inatsyat ne ing gamat na, baan kanita ilako nitang alakdan. O neng istong inatsyat ne ing gamat na, sa sagpangani, ning alakdan, kiketane. Sindo na pamurin, lalapitan ni, ban kanita akwane katawan, o neng ayayabot ne ning alakdan, at kiketane. Hanggang ating metong ngayon linabas, ikit na ingagawa na ning matuang menga di, iabot ne ing alakdan, ban i-free ni nga nanining anak na ano pong gagawan nyo nga na. O bala mo bolang kayo nga na. Kikitanan ako ning alakdan, ala ko pang patugot buriyeng ilako pangasabit nga na. Medyo ating ko puwata magdala ko puwata nga na. O teye po batingan niya, no kaya paspasan nyo niya mo, ano? May likid jay ning Hindu banalataw. Nga nang sinabi kayo, uli mong ing alakdan, mangit siya. Ugali na ning alakdan, ing mangit. Kalingguan ko ne ing kanakong ugali, iligtas siya. Kalingwang ko ne ing kanakong identity, sopan keng milako pangasabit. Ing ginutamang Yesu Kristo pangasabiano rin kayang disipulos. Nano yung batayan ning ablastamo kareng kaparang tao. Uling dinina nakatamong tinape, dinantaya naman tinape. Uling pagchismis na katamo, pagchismis taya naman. Uling penyira na katamo, etane pansinan. Nano yung batayan, nano yung cue in responding karen kaparatang tao. At o ining sasabihan na ning ebanghelyo ngene. Ing ebanghelyong binasa tamo at pamurin ketang dake na ning ebanghelyo ng San Mateo ingawsan tamong Sermon on the Mount. Dimdam yung mesabi kanita. Dapat ngeni sasabihan ko ke kayo. Makanita ay padron ing Sermon on the Mount. Itang matuwa, balo na ning Ginoo, pero ngeni at inyang bayong sasabihan. Anting bayong tipan. So adwala, reng sasabihan na ning ebanghelyo, ing mumuna, ing law o ing batas ning pamagiganti. At ing kadua, ing lugod kasalang, ing lugod kapate. At kini, mayakit iya, ing tunay disipulo, tutuki, king bakas na ning Ginoo. Yun tayo ning law of revenge. Papunta king law of
discipleship. Ing batas kanita, masanting ya para karela. Nung sinagap na ka, sagapan niya naman, ita po yung ustisyada kanita. Nung begot na kaipan, timbok na ka, tumbukan niya naman, itang menumbok ka, and then yarina. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Ita po ing batas da kanita. Bakit? Masanting niya po yung batas. Ay ito. Kasi ing batas da kanita, ustong sinagap na ka ning meto nga tribo. Agera. Itang pamagiganti na nitang sinagap mo, alayang limitasyon. Mas kinano gawa na ken tribo mo. Makanita yung batas da kanita. So, ustong timbok me, ing meto nga miyembro na ning tribu o pamilya, itang pamilyang timbok mo, pwede na kang gisanan. Daya ing tumulo. Anya pingewa de po itang batas, an eye for an eye. Ban kanita, nung timbok mo ko king lupa, ing pwede mo mong iganti ka na ako, tumbukan mo ko king lupa. Nung timbok da ka king lupa, tumbukan mo ko king lupa. Yari na yung pisasabihan. Mi kahustisya na. Alanang pamipate kanita. So ining law of revenge, lilimit ne ing pamagiganti king menasakit keka. O iting existing abatas. Pero yung ginutam ng Yesu Kristo, burineng lampasan ita at ilako itang pamagiganti nung disipulo ka nga na, nung tutuki ka kanako, ilakome ing nanumang pamagiganti. Alakang ganti. Uling disipulo ka. Uli mo ang kinet na kaning alakdan, tampalingan mo niya, ali. Mo isipan ing magiganti ka. Maski detang menyirang mga ragul keka. Sakit na po na. Sakit na. Kasi ing naturalesa tamo, gustong penasakit da ka tamo, magiganti tamo, o kaya manahimik tamo. Etano pansinan. Pero yung sasabihanan ng ginutamong Yesu Kristo, ing batas na ning disipulo na ning ginutamong Yesu Kristo, ing kekatamong pamakyutos, aliway tang gewada kekatamo. Masanting yaman kekatamo, ing gewada, matsura yaman ing gewada kekatamo, marok yaman ing gewada kekatamo, ing kyu, ing batayan, aliway tang gewada kekatamo. Nunay itang puso na ning disipulong palaging mag-reach out. Palaging darapat mayap. Maging malalam ya pa ini, kening ausandang law of love. Ing ginutamong Yesu Kristo, kikilalanan ing lugod kaparang tao. Oneng kareng Hudyo, ing lugod kareng kaparang tao, burin ng sabihan, itang kapara mong Hudyo. Aliway itang emo kaparang Hudyo. At ing batas kanita, luguran me kapara mong tao, pikasaman me ing kalaban mo. Ing ginutamong Yesu Kristo, dimdam yung me sabi ita. Pero ngayon sasabihan ko kayo, luguran nyo la, deng kasalangyo. Luguran ming kapara mong tao, pikasaman ming kasalang mo, leko nening ginuita. Leko na itang limitasyon na itaning pamaglugod. Luguran ming kapara mong tao, at luguran me ing kapate mo, ing kasalang mo, ing manyirake ka, alang exception,
keng Kristiyanong tutuki king Gino, ing luguran niya, ing balang metong. Alang kondisyon, nung makuha tayo kaluluya, nung kapad me o me kapad, nung kaluguran me o lime, nung kapate me o kapip kompetisyon me, luguran me nga naning Gino. So karini pong aduang batas, nano yung batayan na ning meto nga disipulo, nano yung discipleship, aliya po contract, ibiye mo yung katuliran ko, ibiye ko yung katuliran mo, aliya contract, aliya naman fair bargain, ibiye kay kakaining meto nga kilong laya, bayaranan mo kung 75 pesos, makitawaran ka, aliya. Kaya makitawaran ing lugod disipulo. Nano yung batayana? Nga na ng Ebanghelyo, inya sukat kayong maging ganap nung makanano yung ganap ing ibayong atsubanua. Ing aliwanan ng translation ng nini is, be perfect as your heavenly Father is perfect. Be holy as your heavenly Father is holy. Anak na kanamo ning Diyos. So itang makadiyos o gali ning Diyos, yang gawan tamo. Ingapong Gino, maganakaya, mapamakaluluya, mapamatawad iya. Oy ning batayana, ning kimot, ning disipulo, kalupa na ning apong Gino, uling mapamakaluluy at maganaka, ingapong Gino, anyapin alang kondisyon, kamagiganti, luguran mula naman deng kasalang mo, makanya nga pong Gino nga naning Ebanghelyo, uling nga pong Gino. Payas lagani ngaldo, kareng marok ampong mayap. Para layang uran, kareng mayap ampong marok. Nga pong Gino, kaluguran ni ing balang metong. Uling mayap ya, uling marok ya, pero uling anak ni ing balang metong. Uling kayaya ing balang metong. Ene pwedeng iyugse ing kaya. King ginuta mo. King apong ginuta mo. Nung king apong ginuta mo, ing balang metong kaya katamo, yang ibata mo, metong yamo yung ibata mo. Nung makanano nakatamong pakiyutusan, makanyantayang pakiyutusan, ing balang metong. Kakadwa, luguran niya ing kasalang, ing kapate. Bakit? Uling keng lugod ko, magbayo ya, ali. Aliway ting batayan. Ke luluguran bang kanita magbayo ya, ali. Luluguran ke uling anak nako ni nga pong Gino. Luguran ke nga pang panyira nako, ning kasalang ko, wah! Kasi makanya ning milyari king ginuta mong Yesu Kristo. Linugod siya ang giyampang kinet ni ning alakdan ning kamatayan. Mag-reach out siya ang giyang kiketa ni, guguluta ni ning taong makasalanan. Ape patugot. Makanya niya ing puso na ning Gino. Makanya niya sukat ing talatukin na ning Gino. Lugod, kalupa na ning iba, ang maganaka. Lugod, ang giyampang kiketa na ka, ning alakdan, king biyemo. Ipanalangin tayo po kaniting misa. Masakit ning pagawa na ning Gino, uling maralas atin tamong kondisyon neng tutukyan tayo. Nung conveniente kayong oras ko, nung ablasananda ko,
ako po magsilbi kay kayo nung kayo mamiyekeng koleksyon at saka donasyon. Ali. Ateno wala, magsilbi tam. Ating ablaso wala, lugod tam. Panyiranda ka tamo, ang giyampang mayap ing gagawan tamo, isundo ta pa, uwa. Uling o ito, ing ugali ning Diyos. O ito, ing disipulo na ning ginutamong Yesu Kristo. Talakad tamo, ipasyag tayong kay katang kasalpantayanan. Itamongan, sasalpantaya ko po. king Diyos, ipang lubos mayupaya, linalang kimbanwang pong yato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu, may bait kang na Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus mete at may kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa makaluklok, wananing Diyos, ipang-lubos mayupaya, iba't ka rin magbalik ka naman keti, ban mo kum ka ring mabiyempong menga mate, sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisa makding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king biala nangga. Amen. Manalangin taking Diyos, ing mapamatawad tangib pa, alina lang kaya katamu, king kayang wangis, ban mieta mo agpang king kayang lugod, ing pakibat tamo, ginu, ibiyem mo kaya kami, ing kaganapan ning kautusan mo. Ulitan tayo. Gino, ibiyem mo kaya kami, ing kaganapan ning kautosan mo. Banin Santa Iglesia, miyag pangking dibinong kaya panalug, amipakit kaya katamu, kapamilatan ng Kristo, ipanalangin taking Gino. Gino, ibiyem mo kaya kami, ing kaganapan ning kautosan mo. Banding sa belang bansa, mi panuwanan la, kapamilataning malugod a kapatawaran, amiyabye kapamilatan ng Kristo, karing sisisi at magbalik alug, ipanalangin taking Gino. Gino, ibiyem mo kaya kami, ing kaganapan ning kautosan mo. Banding pamilya, tapat da nga pakit, ing lugod ning Diyosig pa, kapamilataning pamanalala, at pamanitindi, pilatan din pengari, at dinganak, ipanalangin taking Gino. Gino, ibiyem mo kaya kami, ing kaganapan ning kautosan mo. Ban itangan, ipasyag tayong Diyos, bilang kaya katangig pa, kapamilataning pamaglugod tamo, emu ka ring mayap, nune pati ka ring marok, at dapat tangka saupan, ipanalangin taking Gino. Gino, ibiyem mo kaya kami, ing kaganapan ning kautosan mo. Tanggapan na sana ng Diyos, ing kapasalamatan tamo, iyulino sa aking karyanang maligaya, ring kapatid tamong miyango na biye, ipanalangin talaking Gino. Gino, ibiyem mo kaya kami, ing kaganapan ning kautosan mo. O Diyos, ipang mapamatawad, biriyan mo ing kailangan keng mie, ban kamtan ing kaganapan ning kekang lugod. Ipagkalub mo king kapamilatan ning agyag ning banalay Espiritu, ing dasnan mi ing katuparan ning kekang kapagnasan para kay kami, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kita
Manalangin kay kapatad baning kay kayot ka na akong daon matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang totoo. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kayo. Tanggapan na saning ginutan daon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ni lagyunay, kaya kitang kasaplala, at ning mabilog ng kapulungan. O ginup kabang pagmasusyan mila ring kaya kang misteryo, king kapigaganakan ang mga intulid kaya ko, mit mong kababan ming aduan, king ing darawon mi bilang kagalangan king kaya kang kamalan, pakinabangnan mi naman sana para king kaya kang kaligtasan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, Amen. ing ginumanatili kay kayo, At kaya ka ang yat timurin, nayoring pusoyo, makayat na nalaking ginu. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, kekeng katungkulan at kaligtasan, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin ginu, banalay pa, lubos mayupaya at alanganggang Diyos. Uling binaming liguran ingyatu, inyaking kekang pakalulu, pe paralame ke kami ing talapangabos, ban mi biebie kalupa mi, karing sablang bage, bukod mo king pamikasalo, ban keto aluguran mo kay kami, itang liguran mo king kekang anak, akapamilataning kayang kapamintuan, may kapagbalik kami king grasya mo, abinating mi kapamilataning pamikasala at kayalan kapamintuan. Ulinita kambering sablang anghel at santo, ikami man pasalamatan dako, kingimit mong saya, ngaming kakanto. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa ating ayin, king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lupking pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinapi at pepasalamat siya keko, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiing kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat keko, at binyene yung kalis kan kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at minumpo kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, yung daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Iniangeni gagana kami oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyen ng anak mo, darawon miya kaya kaiting tinape ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamo mo, king ikamingan sanang misulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod, kambiyan ng Francisco ake kaming Papo, at Florentino ake kaming Arsobispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepayinawan at manenayang subling miye at ding sablang miyango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganggo, ban kayabe ng Mariaing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose ing kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo ang kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalangin tamong bipnong kapanaligan at lugod king iba, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalik din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan mo ang puan bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiye ang puan magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabe sa kapilanman kay kayo. At kekaan timuri. Ipagit tamong ining mikakametong tamo king kapayapan.
Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yatu, mapalad na rin mayayaos para makisulo king akuna na ning Ginoo. Ginoo, ako matampang tanggap keko, dapat iagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritu wala pa makinabang, Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ko, king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka maygit king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ko, dapat pauli na ningening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keko, emo sanay paing tulot kapilanman, ing mikawani ko keko. Amen.
Manalangin tamo. O lubos mayupayang Diyos, ipagkaloob mo, ipanalangin mi, ing aranasan ming bunga ning kaligtasan, ami pangako kaya kami, kapamilatan dareting misteryo. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, Amen. ken pong Miyerkules, alas 6 yang abak, yung kaya katamong misa para Ash Wednesday. Metong yamo po yung misa kanita itang alas 6 ning abak, bang makatago na rin magobro, ang paparing magaral. Itang misang alas 6 ning bengi, cancel ya po. Ito. So itamong abak. Kakadwa, ita pong tukluanan keniking groto para karetang matas. Kingware, lawin niya po dati, kita pong keng gulot na ning birhen ita kitang eran. Dati makaltoying kayang sulu keng bis. Ot niya lini, tin muna natang kinuha kitang tumpaka na ning birhen. May wala la po anyang nobena. Apansin ko lamo kay batning piyesta. Kakadwa po ating makialam kareng kontrol dareng kay katamong sampit nang minsan patdandala. Baludong patdan. So panyo na ako mo pong magbante. Gusto kasing pitdadala, lumbog ya kening first step tamo, lumapoy ing sibol. E po pakibante yula, patse at kong ikit mamatda, i-video yula. Gamitan nyo rin cellphone nyo. Bahan kanita tintamong ebidensya. E po, automatic la po rin. Mandar po tang meg-reach lang 15 inches ing ganun. Nyapin malilimas na. Pero patsepit dami, mandar. Maski naman po nano patsepit dami, mandar. So sopan nyo ko pong magbante. Keng properties tamo kening shrine, ang po keng luwal na ning shrine. Yan po si Claude kayo para king panalangin king Birhene Glorious. Panalangin king Birheneng Lourdes, itamungan, o kapilan man, Birhen, akalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula karing maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit kaking groto karing Lourdes, kaya tula meng gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula din kay kang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawad. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, banadwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikuhanan mo sanang mipagkalup ko kayadwanan. Anting kapasalamatan karing sao ko, panikwanan kong makitulad king kaya kang kabaanalan, ban minsan na yaldo makapakirake ko king kaya kang ligaya. Amen. Ipamia cho kabanwa misan banyang lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo kaya tisuli pantibalwa. King kakanan mi, King Aldo, ibiya mo kaya kami, King Aldo, ngeni. Ang poning patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya pa'y Saul, kintukso no ni Kabus, King Marok. Bapo Mariamit mo ka king grasya, yung ginong Diyos at tsukeka, noon ka karing sablang babay at niya panamaning bunga ni Ngadyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan, mino. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal na Espiritu. Antimoy sa dyaran ligayo, iba't king kamumulan, ngayon at kapilan man, manggaman, king alananggo. Amen.
Deta po palang ating pang malanging palaspas, ibiyayo la po king office hanggang Martis abak. Ne po, silaban bilang Martis gatanapon. Ingin manatili kaya kayo, At kekan timuri. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayo payang tutuing ipating anak ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari de umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.